posne kuglice sa pečurkama. Sastojci za posne kuglice sa pečurkama: za testo 250 g krompira, 250 g margarina, 500 g brašna, 200 ml vode, 1 kocka kvasca, 2 kašičice soli, susam, malo soli. Za fil 500 g pečuraka, 2 glavice crnog luka, so, biber, suvi začin, malo ulja. Posne kuglice sa pečurkama se pripremaju na sledeći način: pečurke oprati i iseći na listiće. Luk sitno iseckati pa pržiti na malo ulja. Dodati iseckane pečurke, so, biber i suvi začin pa dinstati dok sva tečnost uvri. Ostaviti da se fil potpuno ohladi. Krompir oljuštiti, skuvati i ostaviti da se dobro ohladi. U posudu staviti brašno, dodati ispasiran krompir, rastopljen margarin, hladnu vodu, kvasac i so. Zamesiti glatko testo, odmah praviti kuglice, filovati ih pripremljenim filom i ređati u pleh. Premazati svaku kuglicu sa mešavinom vode i malo brašna, posuti susamom i blago posoliti. Peći u rerni na 200 stepeni oko 15 minuta. Ove kuglice se mogu sveže zamrznuti i kasnije peći po potrebi. Pre pečenja ih nije potrebno odmrzavati. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.